Ese wari uzi ko hari igikombe gihuza amakipe yatwaye ibikombe byo ku migabane yayo? Iki gikombe si icy'ibihugu ahubwo ni icy'amakipe, FIFA Club World Cup. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buryo cyatangiye, impamvu cyashyizweho ndetse n'icyo gisobanura ku mupira w'amaguru ku rwego rw'isi. Mu myaka myinshi isi y'umupira yibandaga ku Burayi na Amerika y'Epfo, amakipe yo muri Afurika, Aziya n'ahandi yaburaga amahirwe yo kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga. FIFA yabibonye utyo ibona ko igihe kigeze ngo n'andi makipe abone ijwi. Nibwo havutse igitekerezo cyo gushyiraho irushanwa rihuza amakipe yatwaye ibikombe ku migabane yayo, rikaba igikombe cy'isi cy'amakipe. Irushanwa rya mbere ryabaye mu mwaka w'ibihumbi 2000 ribera muri Brazil. Ryari irushanwa ry'igerageza ariko ryahuye n'ibibazo byinshi harimo n'iby'ubukungu biza gutuma rihagarara. Nyuma y'imyaka 5 ryaje kongera rikomeza mu mwaka w'ibihumbi 2005. FIFA yongera kuritangiza ku mugaragaro riba irushanwa ngaruka mwaka. Ryase risimbura irushanwa ryitwa Intercontinental Cup, ryahuzaga Uburayi na Amerika y'Epfo gusa. Iri ni ryo tangiriro rishya, ryari ikimenyetso cy'uko umupira w'amaguru ugiye kuba uw'isi yose atari uw'Uburayi na Amerika y'Epfo gusa. Igikombe cy'isi cy'amakipe cyitabirwaga n'amakipe 6 yatwaye ibikombe byo ku migabane yabo, hamwe n'ikipe iri mu icyo gihugu yacyakiriye iryo rushanwa. Irushanwa ryagaragayemo amakipe akomeye nka Barcelona, Real Madrid, Corinthians, Chelsea, Bayern Munich n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko none ryagaragayemo amateka ya Afurika nk'igihe Tupisa Mazembe yo muri Congo Kinshasa ageze ku mukino wa nyuma muri 2010. Byari ubwa mbere mu mateka ikipe yo ku mugabane wa Afurika igeze ku mukino wa nyuma. Bamwe bavuga ko irushanwa rifite agaciro gakomeye kuko rihuza amakipe meza ku isi. Gusa uko imyaka igenda ishira, FIFA ikomeza kurinoza igamije kurigira urubuga nyarwo guhanganira igikombe cy'amakipe ku rwego mpuzamahanga. Ubu FIFA yateguye iki gikombe mu buryo bushya. Ubu FIFA Club World Cup cya izakinwa buri nyuma y'imyaka 4. Ubu cy'uyu mwaka kiri mu isura nshya, kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba cyaritabiriwe n'amakipe 32 kivuye ku makipe 6. Igikombe cy'amakipe cyahinduye isura y'umupira, ni kimwe mu marushanwa agenda yongera agaciro. Gushimiye wadukurikiranye. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Wiko kora subscribe.